Kenya, vijana wengi wanasema wako tayari kuingia kwenye ndoa. Nigeria, wanawake wengi wanapambana kujijenga kwanza kabla ya kufikiria mambo ya ndoa. South Africa, idadi ya talaka inaongezeka haraka. Na hata Ulaya na Marekani, watu wengi wanaishi pamoja bila kufunga ndoa. Kila mahali, vijana wanaona ndoa kama kitu cha mbali, kigumu na kisicho na maana kwa sasa. Lakini ndoa kweli imeisha? Na ni nini sababu zinazofanya watu kuchukia ndoa siku hizi? Uhuru zaidi kuliko familia. Kizazi cha sasa kinapenda uhuru. Uhuru wa kufanya kazi, kusafiri, kujijenga na kuamua maisha bila kuulizwa. Wengi wanaona ndoa kama kifungo, sio kama ushirikiano. Na kwa sababu hiyo, wanachagua kuchelewa au kuachana kabisa. Sababu ya pili ni hofu ya maumivu. Tumeshuhudia ndoa za wazazi zikiporomoka. Tumeshuhudia heartbreak, usaliti na maumivu ya kimoyo. Hilo limeacha alama kwa wengi. Sasa vijana wanaogopa. Wanaona ndoa kama mlango wa maumivu. Na ili kuepuka na maumivu, wanaepuka ndoa kabisa. Sababu ya tatu, mitandao ya